على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه أما بعد. Kozi watukufu mafundi watu wa baba hatu wadada hatu wanama wanzani, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amando nga bumbushiri ni Jum'a Mubarak. Mwenyezi Mungu yaritoe harumeze tabu yarini harumeza khairi. Wahafa Mwenyezi Mungu na warehemu wa bil munasaba usiku wa leo ngari swali yao zuki watu Gamal Nasr Muhammad na maitiasa ya haruma omsihiri wala kurnevu. Mwenyezi Mungu wajuarehemu ya rehemu wafu hatu wonti pia roa fakomori roa fabonde. Mwenyezi Mungu ajalie owalohule Mungu ya wawasilishe iho wakusudia, owaloha wade Mungu ya wabeunono, owaloha haruma ujinga Mungu ya watoa ujinga, owaloha haruma unafiki Mungu ya watoa haruma unafiki, owaloha haruma maasi Mungu ya watoa haruma maasi, owaloha haruma khairi Mwenyezi Mungu ya wathibitishe ya wazidie, Allahumma amin. Mwenyezi Mungu naritole haina dhalimu ulobo nsiju hatu, yatongeza owana hatu wafao mobarini, yatongeze dhuluma o wafao o mabareni hajalimbi, tiwe ikayao ikaw lazimu ike wanru wafanye za lazimu. Allahumma amin. Kwezi watukufu ti reje ibanu au karamba eko wakati wahamba uja mrukadaza. Asakit anil haq shaitan akhras. Haina mruwa ikayao haono hakika jazamba washetwani bubu. Washetwani da mabiadasi. Utambe hanti zido henda bamjiviwa. Na hapo mrula aniwa. Ngabo wandu waona wandu wahiba kwa tu warongoza. Ngabo waona wandu warahitwa kwa tu wambia ukebanu mfanya. Ngabo waona wandu wafunga wandu bure kwa tu wambia wafungu wandu. Ngabo waona wandu walo walevi kwa tu wambia zinu kasirendo. Ngabo waona wandu walo haruma liwatu kwa tu wambia uzo kasirendo. Ngabo waona wandu watawabo ntiju kwa tu wambia uzo kasirendo. Shapia ngwaendao opare wa karibu nami wambia ukatija wambia ukazo kasirendo izo kasirendo. Wambia fariada zi atijola piziwa atijodeziwa. Eba nyima laba. Bantiru hanede nasome. Banu mtume sallallahu alaihi wasallam wakani famia. Abdul Muttalib na opia wakamaka. Hasubuti hambeza kweli yani hata atolo hata waende Madina inu mdugu abatola albadrun alaina. Kamtuifanyili ya mtume shanga mifanyili yao azali. Banu izona bao banu. Wallah yome goni mweze rongozi injili yao. Izona bao banu wa Rabbul Kaaba. Wallahi tallahi. Owenji wenza akilini wajuao. Washukuri yao. Banu mru angali yao wandu wajibi wao nizuamba hao. Eyande malaba. Ewando wanafiki. Wandu wenji wajao banu wajao kritike. Suwa mru leo jalu. Wandongo minti na mali. Kejo ndizo za mbaba isa ni mrugo rumila na zili. Minti na mali. Shanga msubuti na beza kweli. Na nilapiziwa na nikazo wandrabo na waliwa wandu. Kabati mdujoja banu jo kanaro ya jane banu guni lapizo banu. Jamais. Fakwe kenge na kilungu loka. Faringwa beza kweli. Wallah. Faringwa beza kweli. Ato wandu wa wanao bwana inuwa tipia. Roalo komori. Madoktori. Eze doktori Shakuru. Eze metri Mahamudi. Eze Yusuf Muhammad. O tipia roalo komori. Kwa so hunuranti. Konjambu wale unize Shirafi. Eze Mamadou. Eze Lalfa untipia. Wa unistehi. Eze semesi wa upia Shafi Ben Sharaf. Untipia wa unistehi. Roalo komori roalo hunu. Owanru wenza roho ni wajua ukomori wa unistehi. Na abomi uwambia za kweli shangu wajua yokana. Oyi. Karijatu amba karifanya roho banu elea dori zingamanya fakhari oyi. Hato wanru waoni walapiza obanu na bao ngoma mchirimi na wahamba kana. Bala olonga bokwele motola. Wallah. Wahaba ukananga babo kweli. Giyabwele nga watu kaenda wende watsa wangava. Na wana wajahazina. Wende wanikiwa mbabange wavure. Hauwende wanikiwa makredi wati watu nilapiza banu. Ikiapa mtuka wene Pofo kuransi babanu kwa tola piziwa. Aribanu we mlevi. Aribanu we mfiraji. Aribanu we wizi. Aribanu jaja anantra bantu jola piziwa. Anantra bantu jola piziwa. Apo ngena mwede magari asali. Wabaka mna ula piziwa mdole mele koti. Noni koze mego mitano. Gamanza ni keradhi ntijola piziwa ni daze. Nione wandu wa uloa. Nione wandu wa hibiwa. Nione wandu wa tulimi. Sababu wambia tifumbuela ila. Mathalan ntifumbuela ila.
shaka mtu mwambia ukana rejeze dhahabu ya wandu ntivumbue belu shaka mtu mwambia utiwe wandu ntivumbue Junaid shaka mtu mwambia ukana ebano mwenjo wa mangu ni kwa ndu izo ndizo manzori namna hiyo ngama manzori fanya namna hiyo kamem owasaya hata ujo waone samna foto wa diploma banda deri somo richilwa shuoni no warizare ndera some d'accord owarizaya wajangamiza no rendera some tikawona wandu ero 300 euro na 400 euro na 500 euro wagbo tika uyere wa abakati euro ambaye ndo kati euro 50 euro aruma mesini ila ubira raumine mimi wagbo ya baka ibai hawa misuri rendera some ukawiyere wa 400 euro na 500 euro njaka uyere wa hindu na minja kambiyo waniza wanere ndo ko wanizaya wanzani some ranzo utitindi shakwa jakane zina fasi njaparombia mbaba hangu kaunere mpa hindu bamtambi wallah ranzina enda na kausuma misuri njaparombia mbaba hangu yanere mpa hindu riwana no heji 2009 anika 100 euro tabi alhamdulillah wara isara fanyizi ngoza lazimu ne mihaji ina wasaidia Mwenyezi Mungu naneshia nibarikishe shanga mjo kamba baba hangu anza nisome ya bweketse ndati some tijabanu ekasi jasome tijabanu kama ambokana tikashoni kana mayira hanabi ewe mana watufanya irumbi bo watu ashioni wakanti wasoma hindi wo docteur chrétien yo para Mr Walid akaulisome sa academy hambe mdondo hamda tseda mbada mode madoni bali ya draw basi yohanza wasatu si yohanzo mrado bali wano ndenda pare notabilité wan rawe wendo ambe wane mwana tsoi haba mdu baleze diploma ndo ambe tami izo ndizo na rosho ya tizi hundu ngaona maarifa ange jaro makonkuru fanye konkuru hundu kuja hundu bahinga bo wandu badu waja Faransa ngabo wala rumazenti izo pia watu washiwoni wangamiza malo wazahata waja kwa batulo na hata kilitasi ya ukana bala parovira likoliranti halafu ona tamba ekenka mvumbo za aeroporo ya bona bakishioni na soma tazi inu zindizo na bali pange ngamazo ni mwana seni zero na mibaya ngamazo ni mwana seni zero na mibaya na mikebe ya paraki izo nizo nanzo ni mwana seni amjo mwana seni babilonio izo pia ndwa unizo ema deba numkaida masome njamdoru milwani manaba na weti na wafiraji na walevi alafu wadamba fare tabana mche fare tabana mbe faria drage yabanga manzoni ke amadu baba hanyu no achumba hanyu njando firwa amanzoni ke lesi bien ya madani njare maduwa sikamna ijana tika mpira tika usoma tende tisoma university soma academy e kayode utuka mbali yani mbali yeni eni yambia ukana haone sajao e bani ngamato yode difference yo mwene sana kana izona ba wanu emana ntozi ya horongo wa dabona amini na soma ya ukana kengo warume haki ngojorema biqadri qimataka c'est le valeur ujo kaniyo turjam ngojoluzula biqadri imanaka c'est le imani yaho tubitala ngojola uziwa d'accord yabo mndula diwaze antivumbwela ila ishele batijo kamru mitami uli ya jotambisha ntivumbwe Junaid ishele o andu wa dahubini watijo tambisha aina mrumu ikoni Ziki wangu tao yabo Omar ibn Muhammad Sharif wanti piango yabo tikawura mpira ro shatizi yateleti sanye manyo na minja kana mayen wajomba wangu wandu adonda na mabore wananyatibwe na wanabankudi na wana zimfi wakabatia kabiro wajomba wangu pi wakabatia soma bahindu wao kabatia soma bahindu gajado wawajonza ngeteleti wangari anende na do saidi ya rolo zimfi Gabo abasabona haja. Gabo kama nzo ikemisa wana majamvi na marindi na mapedo na mavoyu wao kama nzo ikemisa wanao. Yabo izo na bao tisomwe ba bina rumi ekei pasani kena doktora. Njendo rumi lwani walevi. Ekei pasani kena doktora njendo rumi lwani mapede. Ekei pasani kena doktora njendo rumi lwani wanafiki ntikeniyo ba wakati na timizo msoma gurambi lo ukana. Inna Allah la yanzura la ilmi Mwenyezi Mungu kadwanga la ilmu kana wingena jao bil masafa au bil shahadat yakadopeza ilmu haruma wizani au haruma metera au jao walakin yanzuru la ilmi bil amal wat taqwa wal ikhlas Mwenyezi Mungu yoangalia ilmu haizo wasoma wambao haizo wasoma urumi yao elelo mnamlozi mwikoni na misami huli hamandami ya tuparobira shioni
ya do mjinga lelo ngabo procès haruma et justice tribunal de Paris ya husu anvio ya hawa mnamlozi weitoka inungala wa tsenenga mvuro na ule wanazinkada esha upermete mnamlozi mwikoni na mitami huli ha utuhawede wanjia ruma procès wa starabu na mapiloti ho tribunal de Paris concernant le procès de Yemeni et inula hunada hubadi we fantara aboti jasimone sani emana lelo makabala ema avoka wa hanyupia wakabo haina mru ya fiwani mro Yemenia yakaiho ngujua izo na rongo wanwandu wakabo warongo wabwa hibia ekate e juge e avoka wo parafosten tiji fostar tiji nodobi hadwo kamile mdu na mduzua yabo sho wandu wakawe ma avoka ma warenga makawanyiseze milioni ezendo kwa weda wakauzanda yabo à 3h du matin et maintenant l'avion est craché, l'avion est tombé, on a pleuré, il faut donner de l'argent, c'est la faute des Comoriens. Il n'y avait même pas d'électricité dans leur piste. Le feu ne fonctionnait pas, il y avait un dysfonctionnement. Écoute, tu dis n'importe quoi, monsieur. Quand on s'approche de l'aéroport, on est en contact. On est en contact avec ceux qui sont à l'aéroport. Tour de contrôle. Tu prends quelle piste? Tu descends, tu diminues la vitesse, tu attends. Et qu'est-ce qui a poussé le pilote à atterrir immédiatement comme ça? Or, il avait signalé qu'il n'y a pas un dysfonctionnement. Il y a des étapes à suivre. Donc, c'est une faute du pilote. Il y a des étapes. Il y a des zones. Et pourquoi vous n'avez pas fait un rapport? Et si vous avez signalé un dysfonctionnement, pourquoi vous avez atterri? Pourquoi vous n'avez pas à chercher l'autre aéroport en attendant? Il est là kaujibu uhusu zerongoza husu anvio yabo shwaka yabo awandu wakausikini awandu wafiwa na wandu wikayangu alilao na wandu wanzoa indemnizewa owenji watuka hambaroza indemnisation na banu hoka ejujia ile okasiderlone haki ngebidio rionese ekistarabu nezerongoza husu anvio ya ukana sidera kana haki shawandu wade warejei envia imeni yo meprise ido ida iliransi sana ido ida ilifanya cha undongo kwa litojokari kadamizewa abo izo mnamlozi mwikoni na mitami huli yenda ya subuti hapa uso mahakama ya Paris yakamba rukwa madizo abo dabona zisoma dabona onesa ukana ngabo surete aéroportuaire yabora he avion ya jakanti ngabo rapport yonge ibali awandu yindi awandu wa ngabo awandu mimi yabo kabatuka uka cycle diplomatique yabo kabatuka uka very important passenger yabo yabonge lazima préparer VIP awandu waje wakenti warengwando yabo kabatuka ujazire yabo na préparer PHMR na préparer zendinza hema handicapé personne à mobilité réduite wandu wakoza hawandu maduhazi hawandu wakwadha na préparer banga batuka uka besoin yabo ngabo problem ya Kairozo na bona préparer banga batuka nza bafanywa jao eze induko izo pia zo fanyisia e karari ababa sango jo kanti ngabo contact daona e individual wa nettoyage wa tukanza wasisesha hula wa hema bagagiste izo pia hizo tiziona aeroport tifanya hazi tiwono ngamjue yode mana nenda na kahabaru da kauzijua abo izo ngabo wandu baikayao eke waonesi wa attestation parce que ntibanu ni rongowe kilaba njenda misiri ngenja jafara sana jana somemba bizanduko hizo abo izo ngona tukati zijua de namna ya urengeza ngalawa eshelevu nezenrubi nezenkasi no ubelele nemna unuzi nemna ichiti neshelowo nebati neshambo na izo na tukati bakiapo chatiro hatendeka usome namna ukana asheba na vio ngabamba ino les intervenants ngaba ze job aéroportuaire les intervenants indira haya vio jakanti yabonge jikabla zimuri juwe ngejukabla zimuri tiemaji esho ngejukabla zimuri vide esho ngejukabla zimuri towe ezesa poubelle zarumilwa ngetukabula zimu wake wandu arumea vyo wende wanetwaye wakabula ze bombone shahula wanetwaye vyo hato wandu wadoro sabonti ngejukabula zimu heze aspirateri ende ya aspire eze mieti neze biskutino wanakado watoto wakahula ngejukabula zimu wandu wanetwaye
ngejuka ula simu ndo mfu bagage sisiwa eziazizo sifanyiwa ngejuka ula simu bagabo zirewe abo na maduhazi wabalie eziriza hezirewe sheziruna wende wa warengera ndio avion wasihi ngaba VIP abo ngejuka ula simu bahala tapi ngaba jao president ngaba jao homme diplomate ngaba jao ma milliardaire yabo wabidi warengwe namna lazimu ezengo hizo pia zisasi preparewa kazi sasi preparewa on est prêt ya wakati hiyo mbe hae karari ya ukanange mnikwe accès ya ukana ngani ashenga bomdu ya ketu bilia pa champion yo jabano banga mjomba la mumbre jeze ngabo personne non grata ngabo mdu kayao il sera pas le bienvenu dans notre territoire ya wakati hiyo mdu kana kaujwa huja basi ngamwambia ni kana bantu nganyina bahatimbi mwele la bahatimbi swafi parce que mwelele ya mdu woko na mlibe mbwana mbuzi zijile uzidoni la pizza na mwambe mimlevi na mwambe mifiraji na mwambe mibwiji na mwambe na mtukanza mwambe haina mndu mwenza akili uwanwe bwana yinu kujokana kama sincere na wao watandajo wawaza shamnyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wanufahari wedaba ngola pizza bure ngo kazwanda bo bure ngola twakatwa bure na bankutunda fadhila kwa banizo ndabo ezembio lo nizo bantu wanzo mna kwanzo kena mna posto wanzo unome wanzo udoni kwa wanatike izo mnyezi Mungu ujua hizo baada ya kandizo abonzo tokatende hula ranzi hale ngiba nikemndu daziwa mranga lo hude yao wanwandu wenza roho wa Muhammad al-Arif Saadi na group yao hawa yinu Saadi wanwandu watukufu ashi hapa nbesenga mimndu myi sheketi jabanu tsama rongo nazisoma mimna mlozi mikoni shatika msirini tika usoma tika likoli al-Arif Saadi wewe nyezi ngwa jo mtukuza Witika au lycée d'Aminae. Oui, ils sont au lycée. Hapashi ya jaka utimizi Faransa mimi tsende miswiri. Tira jaibanu nyezi ngwa jandi ya no utukufu wa timu juwa riona na banu babo. Ya we kale longa mamorongo zanvio. Haundoko za uswa aeroport abona bana zisoma. Ekanyi mo zisoma ngamjweda bode mahuno. Izo za hanyu. Ekeka mamorongo za uswa aviation. Za usu aeroport za surete au PHML dabona zisoma miswiri na jana zisoma na Faransa d'accord wajomba wangu wao kabati ya jojo usomele zina la heze bahari ze kopera ze golowazi wao otipia au sulu jojo wani balia hunne dena tu hazini hunu aeroport hunu mdurengo hazini ekufanya entretien ujeleza usoma maswala ujibu uone siya kana wengu joshinda fanya hazi unumrengo hazine ke ufanya examen concours unumrengo hazine namna uva yao wangalie ekayinunga zo haziwe kango tuka en contact unumrengo hazini ekaziye judiciaire yaho ngawe mrahafu weti bidi weti voyou weti jindu weti mtova roho surtout kango anzo ujaproche ne appareil kango anzo utengele na karibu ne avion he valeur ya avion yo ina mbukato itengelea ifomdia tundwaro yabo ekale none jabanu tisibitizi ba usoba jirafiri kwa bajirafiri wa hamba usomo kuti wa ukawende wa himili mafujari udo yare me kloti na uyabama yabwekenga batuka ulibangwa na mbuzi na maburunku bari nyeje jilejeze eba nungwa mtuka ujilejeze do bya jajibias ekemina la zala ikoni na misami huli na rohane na some miswiri na jana soma papi Faransa yabwa mtuka jani jilejeze wezi na wana wazina na mavaji wa jabanu wa jadu ni shangaza le farija dabokana yoti ilotambi da hao nezungo za hao mjomba nzo ya firo nede ya do firo ezangu bitiro firo mjomba ndio ya do na vinyo nede ya do fanya mtaji anzo yake ile sipieni mndianzo shautoni uwa utoni hibia utoni darau utoni dadaba au wonti namba nafasi parce que tu sacrifies jeunesse ya hangu wallahi ekebala harmo mpira wenyani wona komori ekawoti Mbappe na Griezmann na Pogba waudu wandu nikona kabisa wanu shinda mpira wana sha equipe wa majori wala eze mati tuneze groupe zinapega wala najua waza ingetika Faransa bana ingetika Faransa bana ntojo niko bainga wadi wana batam nino yabo njoo nikola pia na twa ikraza harmo mpira mimi waude majori niko wana banu kana wanu watu nishinda wana wakati na kanzanire mpira sina ujani ulilo hamada gazo ni ulilo wa mutu ikoni kartina maji kartina mwenje mitami ulilo katika ulengo ni maji do la pisi nga manzo nikecha nono kati yode watoto pulomba jezi la pisi nende na keti ndo la pisi wandu wadai yo haki hao
izo ndizo matao helema bano ya sasa baka sina diploma na mjitowe kanganyirizo mami kama boizo na soma nizo lwanizo ekati twashoni dani nawe honde ufufiwa bikutina wahunda hauhonde utirisha hiyo minga maboizo na soma banema na bakibani lelo witi mditoka yonti indabo ya kazi niti zisomo ya ukana ekangwa harumwe koli ngojo duzulwa ngo video subirie ngo video kena yaqini wala qad jaa النبأ اليقين فإن كان كبر عليك أعراضهم كان وريوتي جولا بيسيوا وكنا وسبتي وابوسو كنا وسبتي وابزا كويلي فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء ngo bingu ni mtu abakuna una mdahu la pisi mtoto na wandu hivi kamtwambia wali bashanga mambao mimi ntidai warahibiwa mtoto na wandu wali wakamtwambia namfanya mahakama shanga mambao ritidai mahakama mtoto na wananyasi kwa tungo famu bari ni kwa tungo bode swani magari kamtwambia sija ushanga mjombe kwambia fahari ya daza baguso la pisiwa arifahari ya mwizi arifahari ya viraji arifahari ya mlevi kamjojo wa habari na mtu kanza mwabe shanga mjokana kasina returu ekasifu banu wallahi amjorejo hamnyezi Mungu ezungu zinu ngesijonda za timba ngamazi vuruziwa zilwa ni maungu zireje ile kafu amali na Mwenyezi Mungu haba minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra shero ngejohe yayo damtume haba bali rafiq al-a'la bali rafiq al-a'la Israel ngujo irenga ya heze malakul maut yode joka hukumlwa yode joka angalia zenia yode joka angalia izo mdia tataza nizo mdia benu eba ngafiro katifu ngamjuka enda na kazi wabo bangweni na mumre na mumle na mdoma ngadi no mbabiza zingo zinu wejonda za latu wa entwabilizi wole zinu keze zilwani mangu zingo zinu sheroho yinu ne imani izo ndizo bokao Mwenyezi Mungu zankadiyo inna Allah Mwenyezi Mungu la yandura ila suwarikum yakadwangaliza sura zahan wala a'malikum wala sama walakin yandur ma fi qulubikum yohangalie zilo morohoni inde mani nyamdu wabontu hamba ntijo la piziyo bufando baka ula pizza usheze hamba aparanda shao haribanu chao arinde baka ula pizza wendo bi ula pizza mtufumu daba pede nkazu asamfu esha John tambisha rekati la pizza ni sufisu la madi mbamba ni joka wenge na akili ngofikiri ila arifu saadi inusa saadi asuma ni madi do wandu walona roho do watata hangu muhtarama wadhulumishi hao shahina mndura nzina disebwa na yinu wallahu wandu wenza akili ni wajua hao uhamba Mwenyezi Mungu hulipendwa ngabatu amba bunguzo utungu enga mjwa utungu no jawa indi banunga manzo mulili waranzi nge mjwa ukana utungu ngamanzo mfungi waranzi nge mjwa ukana utungu ngamanzo anahanyu warendo ja faina nge mjwa ukana utungu ngamanzo ndo mahanyu warendo ja mutu na salimu na faisu alina bapare nge mjwa ukana utungu ngamanzo anahanyu warendo ja maja gazo nge mjwa ukana utungu ngamanzo anahanyu watola muhazini jona hatuna na shatu pia watola muhazini nge mjwa ukana utungu yodo wakati mjwa utungu هو السلام باسكو راه كان لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه انت نتي يا زالي داين فامي هاي انت نتي يا زالي داين فامي هاي متوكو جاركي تيبان ايبان كما تو زالي رند ndo koda sibinga mjo hautungu ngemjo ulamma ngemjo usubiti mumbauso kama zo mdende ndo koda sibibano ezo ko za jiriswa mbelizile ezo ko za jiriswa kandani ona nyasi ezo ko za jiriswa ntuani emijia tuitona maji tuona mweje tuona msomo basi ntini tsore kwa ini kwa dukumani uwo wanzao funga uwo wanzao torture uwo wanzao na mtobe hazini uwo wanzao na mtomo jema hala ni wanzao yomeda obasi yoma shaya unga mazori da zete fari yabanu na tatibu chao ala fule ndo mje mambo kana zona baba banu zindo kona na stamidi na zisoma sami na mwone zona baba mtoto mambo kana wengu tu abarabu sasa zinu sisi soma mtoni se wewe parce que rabo kana ta'allam qabla an tatakallam mbuna someranti nge ya yambe izo ya soma abangamba tso mbeya dukana egati nizo ntoto domone sani wanazilo na wana anti na wana ndugu kadha sha mbuna some hata ya basudo binguni ndo bi shetani wanda somo kama mtazijua shetani wanda somo nitone evduru mumbulia ewanto ya dive nchomcho mdamba chao nitone ore ndo sena yi wada sala foka mdamba kamkoso toda sa usentoma ulo ofi izo ndizo mazori zifanye izo ndizo mazori zifanye ele parece zembuzi kizo habari za komori yabingiza bugezi lapizao ntolo wa kushile ngabwantu njo lapizao wana ndo abo lapizao
wana wazina waonje wana walevi wana wa malisibieni na mapete gabo wauza barikoni la pisa watu kamba bala wa kweli na balangwa wana unafiki wao innal munafiqina fi darki asfali minan nar wao ndo mdoni wao umuoni parce que watu wao haki shangwa itata zao lima taktumuna alhaqqa bil batil zabali mtata zao haki mizami sawa hanrabo muibaye idha lam taqul qawl alhaq kaka mtwambe za kweli fala tasfiqu bil batil antika yamnamnanga ngadobi kama nzondongo yenu lugha yanu ngama nzoniriye mna msafarini wakinagana ngaya tusoma indu mjinga mnapede wa mwana ya jazina ngamine haki tipu hamiji tende tisomwe babina ubiwa ngaba kama nzoniriye dobi hapo ngamamini Mwenyezi Mungu ngaba kama nzoniriye kemhara tibiwa ngamjodai tiuliliwa ngamjodai tidara ulo ngamjodai ndio ile shani hatibano basi hata wanu ndoda mina uri wanao bwana hata wanu wabangu atabi hao ezi hasana amali ezi ashirafi ezi larifu ezi shafi wa bencharafa ezi SMS na opi mitoto ambati chao ngejize wanangava na wanankafara wana wachazina ngejize wao eba kamjashida mwaile mru lo banu urongo wone bwana yinu bana eba kamjashida mwa we mridwa eba ngama tukaba hindi zana tazinda jeze dikoni tumambia nukana eke kama nzo mtiki mhebanu mke kamniono abona mtoni pasha itwa abona mtoni pasha itwa wa mitwa ba usotamba ndamdo na hii eba nkanyina wandu na mwasiso pareni benke banu nyi wandu mlo wa kweli azali kajabi ya subiti ambe kuchukua kwa sababu ni mnika ni sakre azali hazilwa New York azali hazilwa Emirates azali hazilwa Faransa ya ukayatela rumaze vote yeba kia hindi engeka sina opposition ya wandu ume engeka sina maopoza wandu ume itukabidi tout suite msitwando pareni azali endeza organiser vote za kweli za taratibu engenyi wandu mtu wao hizo matao ngamshao hizo mwabioni azali hende New York azali wallahi azala zilo ambaye watenda rumeze votira ile mwana ha wangu anzo Junaid asesha yani de abidi ende ashena mtahi mndumraji anamtahi mwana mshemumbe azala zilo asenda rumeze voti bo wakomori azala zilo asenda rumeze voti ya ukana azale majarima yafanya nga excitao wakomori nga excitao ya africain wa avance wambe wo imegoni mo wandu watimba nai abo Faransa ngo tukaida to ula tena rumo osia indie parce que le malali shakati Maurice aisa to ula il départ ya usuma Madagascar hatola Seychelles hatola Maurice yoka japaroka yuranzi yabo imba malali yoko mori basi ngarjuka daramsha sekomori usumauri yabo ngebido watowe yazali yabo enkanyi ni bomo ishidi yarukwa madizo shanga mdaza umlide sifle Mfaransa vuzinge mdubo pare ni mtowe yazali bomzi metro mzib daono watukufu mwabaga manzo meda rumeze voti mami sina mlapizani ngamyarumo position ya mzee wangu mzee Ashiraf wasili Hashim ramba garu wanona azali Nyezi mbulo ujwe zilo moniani ekangaru wanona azali ngasinezema yeza utowa azali tout suite yatire se vote parce que wo katina place ya ukayare se vote ngeya jambe ngunjio ngubaka ngo ntimana ha azali we place ya ikawbidike enge mtu hamoni so starabu hanyu no wanro hanyu nezema za hanyu ikawbidike azali nge arrêter immédiatement wallah izo ndizo weka kama mtuzifanye za lazima izo ndizo mtuzifanye shanga manzo mumnike nafasi ya organiser vote ndio organiser vote. Lui, il a commis des crimes contre l'humanité. Et ces crimes, azali yazifanya hizo, usuba pale, usome da gazo, usumuti, usufa iswadi nezeru yazifanya. Et ces détournements, azali yazifanya, ikawbidi ya transfert immédiatement à la CPI, Cour pénale internationale. Yode mala azali ikawbidi habewa. Asibabu desi, toi bien bine majarima yafanya. Et il est au courant. Et c'est la raison pour laquelle, akaubeza ya heze mana heyata ya diambe ngwanzo. Ya jea ketwamana ili ya jea mkuvre azali ngwanzo eujoshi ndani kuvre ndo fakiri wa jamdadabi au sufa jihadi au de manangu fatihu ende debi ujoshinda ngamishia weze conflit zulo entre ya hao wandu wa serikali wao muoni wao entre ya hao wangu wajima nao abo iyo de opposition de mana niko waba uso siwambi ngiyabo ngamba uso wanu wabangu wao no azali nwambi ukati jao ngejuze makafiri ne madhalimu ne mafujari no wanafiki wao mtu kama mtu kwa wali wanda mtuka wari haina mndu mikoni kujokana zekode za mdazi do wana boko jundo bo hatu kabati mndu mwe hatu jomba we tombe kata tushindo wana na baba sanja chwaba mnaone na mndu nenda do mtia kodi au ni mndeme kudeteta au ni mtia kudi mtoto lenga jembe ni mtondo marubwa au kamina mzikani mtsamba zile ha hizo ndizo ndofanya haraka
na hizo tizizisa miswiri tsaba banza bari miswiri wanu kwanza wawane na banu ngono wandu na mvu habadai khallasu bisura ya ibni emna jembe wongo tsoje mwezeno ko ejo isana kabula shakuna amta kode abahaya dibe bahaya bitse javijaya amadeze filmu za hindi ya mtine kode kude ido ya mwambe bonti ya mtini ya do ya wana savati na mire ameila cinema kusona kamduja ure mamdu kode shashi shizimbi na barawo mrema wewe aure mmdwana autinzele dzinyo kengena manyo ya tina autinze wangami shange bidio ufanye ndogo bakaze ndogo job zasi sabungo mposha itwa shahe au mreme bali utawenza okay amakuja paro viromrani ularanzi vyode zongo ndofanya abasi kasirikali ya kamili ngejukanda endea walale idopua wana bwana wanabuzi wetawamba fari wemlevi fari weta fara bisa fara li fara jau aina mtu gozo jokupanda ufanya hizo tukanza yambi aina mtu gozo jofanya hizo tukaona maslaha shami yimi ngamjuo kamjue zenfanyao ekemu eze famisa hanyu wanduwa de wahibia wandu na mwambie na mrejeza isho wahiba usijoro mahitema hufu sha badi kairi adu mwenza akilira hana mwanza ni daba kairi mmono kana wanduwa ulo wafu wanduwa fungwa wanduwa hibi wanduwa dhulumiwa mbiamba somo ngobonze ngena mahakama imstarabu hendao ahimili wanduwa langu wasaidi ngwa swifu olio hamba kati chao olio hamba ukanga mdodo na hii insida namna na Faransa mimi Bajrafil insida zona some namna ndo kwa uwezanti insida namna na jau izo lizo kwa bidia jambe wanila sibucha ubale ilmu wabaga unione doktora ulionio jo bieleze wandu wa renti wandu wa evolue wandu wa developer amega sina mdu jao shango tuambe izo wanafiki no washenzi no wana haramu ne makriminali yao no weti wao watujibiwa alafu watu wao hubusi na ule makoti zila ibidi zamba ni jijinga jilevi pede jinafiki shakuda tuka Faransa udhulumu emtate mtacheni urudi udhulumu emnamana mshemu mwali ya tuhazini banu ikiwa mongo do komori iyo dhuluma ipihwao ukeku dhulumu yu haki ukonga Faransa ngo ndo milioni nokeja utosha shango ndo mtate mdu mshahe mwananyu wa manzani wako onde wa mdhulumu urudi wone mnamana mshemu mwali eke mwali ngo kumejo kirike wandu waidido alo hazini ya serikali onjo wa wafidane badima hao alafu mtima ya ngomba hazini ene komori ine skongo toja mto wando hata Algeria ni jo mti ewe do tuona na dhuluma do tuona mdugu ndo nayo wambe si chao ngamjo ufa banu ngamjo ufa ngo jo ufa bo Bajrafidi ngamjo ufa ngo jo ufa basi ngarjo ende ni mdugu tuona wao ya wadhulumu no wao ya warenda zembi yodo wakati mlajo rambo mimdu hindi wa mdu hindi alafu nyinyi wanafiki mjomdo mnazana posto ya ukana diploma yake fanya ndo kafanya ngoda huo mchika kafanya ngoda hubine no ulaba mroba bala save ubale diploma ubale chao yode yamando yode tukona soka onde shona do kwanti usom yode tukotongeza urongo hazine keze urongo zinu somo ngozi jongo katira wangala kwa experience ya hindi uronese shayode namna mndu boko ngenda unafiki mwinji hata tuambileza kweli yote alisorohore roho lelo Bajrafili ujwa kana manasho wangu so abahasuman wa wandu wa ulidiwa wafungiwa wadhulumiwa wa ze famisa tu zikreve ukomori hajuha ende yao ne mafahavadu yao wacha hunukana waninde de mwari ulidiwa na yas ide murifuga ide murihibia ende aporto wa plenty wa ulo Faransa utambakana nono na mzie mtitambishe motoda ukwamba Uislamu ngojoka wingo atokaza ndabu ngato dhulumiwa yole yakobidi uifanye ebanuso bahunga mfunga mndana moto amado labo kongutoda bazi ni shango ni liyo ntiku sikini yonti yafanya hamada we adas ende ado saidi wa ndwala bo Bajrafili ngam mtu kwa chama bikana na doktora akailiso bahuna na wao kairwa wa wa JCP kana mdu na doktora ende ado rumilwa ni makhui malaba wale vi wallahi katika iri banu al-aql wa sayyidina Ali wala ado ambaka mvu shabala kana aqidi amba al-aql masmu'un wa matbu' aqidi numdu do ishiano na hama ordinateur mwanziha ibanu izoko nanzia zoko libano sasa ila bale ziharu mekran ngena ni imprime ni wane kwedi yade fasiri ya aqidi ekanga mkona akidi nende na doru milwani machuyina malabana walevi wanda bi utosu bito ambekana ebanyi wandu na dodoka wadilifu zabari lunanti hamada yinu rijoka nga bajoma jevien aina usiku mafura batunguka problem zabari lunanti hamada yinu empa mwenje wandu atutimizi 1 million wenje wa ngwa mo shayumba ndini watushinda rawani kamba mwenje wa rumia
zabe rino nanti amada inu taimi yazingizwa ni maji watoshinda unaba maji wa hano zabe rino nanti ilona wandu kume wasoma tawa wanu watoshinda rawani kamba hazi zabe rino nanti toi ya wandu wararu aina usiku wandu watungo ufa o mapareni jau ha parembi zabe rino ne majeshi ya nurto ya topareni ado kontrole yotunda wandu ze hanywa o alewa no tia ze fe enu jonda mbiyora mde malamanda idondo wandu rule kibina damu hatartibu. Ils se sont pires. Ils ont dit on a quand même du jabo bazira fin godon bion rwanda usikini wa komori. She kangwendo wa wangali udo wa swifu ezenrongo wa wandu wa hafa wafunga wandu wa tormo hazini bahari katika mbagana daktari kabina jalousie. Wallahi kana paruka na jalousie. Sababu na chabanti ko jirwa hata wandu wa fo shongane de miziki de mipira. C'est soprano ka wale rwazina alhamdulillah ya kawe mkomori. Shomuoni angamtambiho akawa wandu wa madawanu kamna ujoka harumanti mdo da pizi wangu porte plainte. Il a tout la piste de basi alafu muone wandu wa wafubure wafungwa bure watola mwazini bure ikakamtwa bana ngomba nikamsaidia wandu amada wao ikabidi bosa alibana kabo moto désiré ya tofungwa ewe yarende chimu mfunga na mdasi bana wandu wa hibaba ngabo wandu wa hafa ngabo wandu wafunga bana izoli zora kauzili ndamrende ya wane na dhulma ya wane na wizi ya wane na uchafu izoli zora kaulinda mriambaye mrwadini hauambe kwa ujafara nsa ujoso mshizungu ngosome sochi zungu unaona po wemu wa amuru na baidiras izoli zora kabidi usambe alafu yabo ngatuka utabari wengela arweso ngosaidio usufa ijati baye mzahanda ticha ngosaidio azali ba uno UNESCO kuna poro jaba ngo azali yari dawo wallahi kebalo da ba mtufumu yabo atawa supene group yopi otodo hamba kazali gorodo na wandu kwatabi hao o wandu waswa nono waongo ona wandu boko wo president en charge zezo za hao wo preno en charge zezo za hao ezire wezo hangaliyo azala mbokana buntoshidwa ngalewa lona o wanengo hangejize bozire izo habia zigileri au Marseille. Et Mrouamadou, tu n'as jamais eu un mot à le dire. Quand même. Quand même. Vous voyez, on a quand on a un béban. Ya ukanga mjwenda mataho wana wazina wao, no wana walevi wao, no wana mwambiye waje wadon la pisa bana. Shawallah. Engeti ka ufanya hazibanu, hamamadu, hauha shirafi, hauha shafi, hauha SMS, hauha sana hamadi, hauha mziba, hauha elarifu, hauha arshimedi, hauha barwani, hauha metro mahamudu, hauha shansi, hauha ministri shaheri, hauha sedali muhamedi, hauha metro mshinda, hauha utipeketi ka ufanya hazi hamzima dawa yabo. Ngati subutini mpausu. Izo ni samba banu wallahi mnyezi mkubasi. No fabanu wainda zijoni urabanu, direct. Amnavuriziwa ngamani. Roho inu ihe kana mnafiki ukausaidia na mitamba na mfanye jao ukawana nabi ukauharaza tema ukaudhulumu ukaulariba ukaulewa pia hizo ndizo jukadana uzisi amdoni kweshiyo mali hadha likitabu la yughadiru saghiratan wala kabira illa ahsaha fawajadu ma amilu hadir hizo nafanya pia ngamjozi juu hiyo ngamine confiance hiyo ngamjokana kenga mwabeza kweli o anzoeze ndabo wa Johnny Lapis. Et quand on m'a bondabo, on a que l'Iwadjon la pisse. Ça, je le sais très bien. Je le sais très bien. Et quand on m'a nabi, abo, o warendo sembi, Wadjoni la pisse. Et quand on m'a njema, o warendo senjema, Wadjoni la pisse. Abo, j'ai le choix. Je soutiens, o wahibao, walezao wandu, o walevi, e wafiraji, e wanafiki. Ngamma sutene ngamma saidio ngamma kote ya hondo aswifu au ngamma moti chao yo shua ya hangu mimi yo shua ya hangu mimi wakati hiyo haina njuka babo ngejoka wanziho reka njema reka tsaidia reka tamba ma yalfidhu min qawlin kabati qawlu mrajub lama illa ladayhi raqibun atid wenji yaruma wanafiki otoshia Zwangu mtukufu shatada halani kutu waishi wandu wao banu kurantu la pizza shabanu la pizza emo waambia owa wandu hifa waambiaje kwa shabanu ngodo ngamu wandu wandu hiba ze milioni shabanu ngamu hiba wandu tu ne dis aucun mot à ceux qui détruisent à ceux qui tuent à ceux qui volent shango jona bien mimi yakana shango la pizza ino hambara dauphin alio wanu kejabi dindo la pizza na katimitso mwambiani kejabi dindo la pizza ibidini we wanadamu wanu ibidi wabula wafi ka ezeno za jiriswa mbeni zila mkafikiri kana bala ila zimu njando la pizza ezeno za jiriswa ikoni ila ikabidi njando la pizza ezeno za jiriswa au mahala ni unoti pia ibidi njando la pizza no kejabi dindo la pizza ilazimu ike wanu waisawa fuhale nai shahabati mi ntineze maye
wazade warende hawatumba, wana warende hama yatima, wasai warende hama mutasharidina, wasampanya sababu wazao wafupirizo wasawa chao. Wandu warende watwa biyambi zinji. Juzi tambilo ni mdokana elekarito la eze hawazi la parisiwa. Wa aeroporo la habari. Kabo mtatiani para jutamba wanunga sumaba suma nazali eba banuzuni kweli we imana wazali. Ola hama mtatahamira na jini. Eze twabia zahi mana demu wei. Kapata tamba irumbi titi. Nge prenti inu yangamie. Nge prenti inu yangamie. Shanda yenu wana hahebasi. Wazahani wasaidia. Sifai jihadi bade mwana hao. Haina waru wasaidia wahe mwana hao. Allah kene namna hiyo basi nyinyi tu karibu. Tijoenda na himili yezuki wangu mara mngomndri. Ola kuze direct wa. Tojeda na mwimilie ya. Sha ekatifu aina mgo suko ya tofa aina mgo nele kaburi la ntina umwangaria bange daena katidi fujari na miti some siwa ya ukana يوم يفر المرء من أخيه mgojo kwa utawe mwa nyanyaransi wa ummihi wa abihi hata mdazaho ngojo kwa mtrao likulli mri'in minhum yawma idhin sha'ani yughni aina mgojo kwa filani bazar ngoza ngaba mjonde ngwani mrenda ntari mwapiho na doreme ya koti makatili mafujari walevi wangamizanti wedi arimu vansi na serse ngamjoka inu grupu ya mafujari, inu grupu ya makatili, inu grupu ya wezi. Mnanambia mdundo bala utomizi. Mnanambia mdundo bala utomnafiki. Ebelu msaidie ze shaihani wa utipia wa mafujari. Shabani kwa zijirio. Tiambilwa leo bo wazee wa hangu wa dada hangu wa baba hangu wa humji mtukufu wa mkazi. Ariba nazaliwa Romeo mji wa mkazi. Tiwambia bo Danieli Bandari doktori. Sina batimbi. Tawe wambaga wana doktora ujabo enti yonge tungo uzamisiwa uja utopi honi ha emotro uwo wafatihu basi kutuone ha kodogo akabanu ailimi nganzo idone ha emotro waja shanje ni domkada emotro waja fanya chao sha uja utopi honi ha mnafatihu uitwapata si weyabo kutura ujulo akabanu ngawe yapo haribanu nganzo upulwa joanyiso mji wa mkazi Marseille Tawabo Danieli ba ezengo sufama dibana razifanya zila Faransa kamili wala zile manando kufanya ola shujaa ya subuti wano ne majari matuma nazali ya fanya Tawabo Danieli ba tiambo ari wanungabo wa baba wa mkazi wa parwani waniko abnari yale ari mwanzo ambe ntoba we ingo joki mkazi nabo ari bano walibao yode serse na wala waje jo kufanya siasa kenga we na wanduba Danieli Tawabo Danieli baba nuwo kutuyengwa Show wandu lo daona wa mafujari abeko de wangari ngari jo utanganya dawe nao tawa utije Faransa bo Danieli utije utwashonga ukango jwa nisomji wo mkazi bawe mwana munkazi sha utungua nayi haukahonde uhimilia belu uhimilia msaidie uhimilia fatihu uhimilia azali ngawe daona mafujari bo Danieli tawa banga mjokana ekewende ngwandu atesite wale wandu hito okuka utota ujaramba danyinda opia utije ujitajani ndibanga moto mtiti bo Danieli ike abongolo wafaziwa uje tofanja soma dibana wanu chao ngamjokanga bwandu alonkazu banu mndu Faransa uliwa 1000 euro na 2000 euro kaka ja utosha ngofikiruka na 20 euro azali ya joka unika ndo envelope hori yele joka ureda mwanadamu wodo ulaba no batwalifu wa wandu no nkazu no mavu usubirifu Awo tishi ya zabo nasifu yabo utije uja ukaja limo mji wa mkazi wa Danieli utije ukaja limo mji wa mkazi mdoka na baraka
trawa bango honu ngabo wananywa ukazele bela bahasani na wao pia kwa naka uja ihono kwa ja wandu hafa kwa ja fira wandu kwa ja ibia wandu kwa ja katina rogo warenda shangwa wanaona mbibasi wasikini yao ntia hao mwana nyuho Yusuf Muhammad bwana ulade ya voti wa gouverneur fundi watu mtukufu Yusuf ibn Muhammad bwana ulade ya votiwa shawa ndi warenge mzade ola woso mnika mbagari basi ado idombali ya gauche na droite hapo basi asoma di bwana wo mndu na akili wo mndu yasoma wo mndu mwaminifu kana ukireze beti zizile wanzo mzingamani abunge yabo na la shetani usije utahurumilwa ba azali hambi ya fatihu na lukumani ya uka tibure habari hamba ekatifu yabo mangami ya bwana azalola ko yanzo ya mone mtuje banu shainde mbaezi wandu warende hakazu no wabamu abo miji wapuwa mbuzina mba jezido lapisa ikawaza hanungu afikiri oketi mba sufa jihadi izo yarenda ekatifu mbuwa bajirafil o unafiki ufanya abo ya joka no warendo na iya so wambia shangu rudia do waswifu yabantu wachukwa wazahani wachukwa wapuwa wandu ashoy bali wandu wazahani watukufu tilaharu mashuhuli ya zahani latiji na abo yonduzo ya usufa jihadi ikananteri majana basi waja wandu wazahani abo wallahi wa umena washe waja basi rohifa ngaruka wasili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala rohifa ngaruka wasili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngabo watawa wadunge njomba hatu mwanamma hatu usufa jihadi si le rahudunga si bofundi fahari ha yo shuhuli ya zahani ya mwana msufa jihadi ya kaulolo bahimide na kautowe mawanyido abaru shuhuli hiyo wallahi waudu wandu warao Mwenyezi Mungu waudu wandu warao Mwenyezi Mungu eno ikangula pizo misilo wa madoni kwa utendeti mjianono heno geyabo wazahani hauwa mtuje ngamjoka ubauswa mitame hulina wa ikonini wambie ukati jau ike yabo ngamjoka wana mdu mzahani au mumtuje hau titimu mdahubi nikeka nisubiti na wambie ukati jau au maweni ya abo ngamjoka enda marondo we wana mbana wanambuzi watu wadoni la pisa bahari tivuba usufa ijihadi bahari tivumbuwa bajirafili bahari tivumbuwa kiki hapo mafundi wo ndiko mori hapo wadasa kwa choda wachele sema na wadasa na wibidi warungo sha utudasa yarudende ya wasaidi uonga mjo msahau Dr. Zabdul Hakim yeze dobi ali oyi mbude oyi ali haji alayka ya akhi Ali ibn Arkan ali haji na bajirafili na mufti kaka mtuda iliyo wadulumi wao o watolo muhazini o waulawa o wafungwa bure o watoto ureje ikomori kaka mtuda iliyo shanga mono masaidi ya zali tena ikawa side rendo tena hii abunga mjomji yani abunge aina ndo na ndo afungwe zembo za msiru za hao ne zembo isisa hao ne maburu kuya hao watu ndo nida pizza bana sina ureje ngoni bana basi na bwana ngabo ndo udo wahafa ngabo wandu wafungwa ngabo wandu tola muhazini ngabo wandu waboze maliza hao ngabo wandu ikayao ambako na ureje ikomori bawa ulili wa wafungiwa wa dharaula alafu wandu wao tipia kabati usubuti hadai rijabanu ngamba utijao yabweketi jabanu ngamrongo abati mambiani tijojwa ubaki banu komori unuwa wa unuzi shinu ijiti inu kasi unubelele inungala wa shinu ilevu shinde shambo inde bati zinu pia tijojwa ukanti yabo ndozeleza bai jabo dabo nazali waruma ulozi wajombangu kabati yasoma bahindu sha tirohane de nasome miswiri teneti somo tisomo akademi ejuzema na matunizi ya hinuka ebana namdozimu ikoni na mitami ulio tribunali ya pari unungo njo urende wa mamba wasomo wadungo jibia ziza wede abo watuka babatani na cinema prosengiyo yabo haina mndu yafiwani mndu arumwemeni yakabo haono izo na hamba mimi dena banogo za scientifique yabo
sho wakayabo awandu wakawone sasa mtima ya ukawa uliliwa na mwangalio wandu hafa wanu manike mnari alirendera anyiseda sinao yede zinja hema voka wakayabo wallah Jakabati yajipanga scientifiquement yenda yafanyeze recherche namna viability enti ezefotizo kada hubi ezisirete da hubi security da hubi kabati yenda tunda kahamba abenge tida wana juha wana bauso yabo emri ajo paramba mzaza wa fema na sojo dila hindi il est le roi on l'appelle à 3h aina jabala ama avocat ngam tkoda mwa aina mkoso jamba 3h ripara ramba ya mvio keja wasu ile ya mvio hiyo yabo avocat okanda ndo ile mtu ganzo wole sokana envio e problemu si hatu ya paride ya kambi de mapilote kwa jasome namna lazima haresi wandu katika wishia paka problem kada hizo de za jone sokana wanandu wa staarabu wana bwana hizo ndizo na kanzali mwabieni abonge yabo o wandu wa unokanga bondu wa hibia wandu o wandu wa unokanga bondu wa dhulumu wandu o wandu wa unokanga bondu wa torturo wandu waranteze sifa za hao emale sibieni ne mapede no wedi ne makatili ne mavoyu wende wani kembwa na maburunku na mbuzija zidoni la pizza banguni bofazi no ambilo kudaza tawara ya ngola pizio la pizonto yodo nanzoni juu amla pizwani mafundi amla pizwani wandu wenza akili amla pizwani wandu ashe wana bwana wana wazina watu na tahati wandu watu ya ukana ngomba unoiliwa ni kwamba credit wandu ambao unoiliwa ni kwamba visa wandu ambao unoiliwa baba mlariati watu ambao wa isamfu za fadila mimi ti somo ya ukana habeza kwetu baingege jo mimi ntwambeza ko linomjibiwa bakutonga mwabweza ko linomjibiwa nyoti pia hata wanoda sinao abanda jo paro jo amba tija ubo mamado au tija ubo ashirafa au tija ubo sana hamada au tija ubo elbaki au tija ubo jimi tija ubo shafi tija ubo elarifu tija ubo sms tija ubo shahir tija ubo sojo wambie namna hiyo kabati acho ni sija hizo namba amado Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala eti jofanya dobi plaisir dunia na katimba bangu na mzaza wangu ngwatambi hao hizo namba na bongo jokanga bin haki shangwa nsikini yao ngwa jisikini yao shangwa tambi hao ya ukanema na hatu ajaji taru mwajali kwa ntuyo ya wani na mafujari na makrimineli na hindi noka na ushinda omhimu ngamina rongo na tuzifanya za Mwenyezi Mungu kwa mjaba unisamihiba wewe ni mwenza rehema shanti na ndena himena bala wala ridulumu tu bo Mwenyezi Mungu wari hibia wari fanya jao wari huwa uenda akawasaidia wandu wakauri huwa uenda akawasaidia wandu wakaurifunga uenda akawasaidia wandu jao hizo kami tranquille Allah kenjo batia ndibumdu rosha hangu wona mwaye zamali bahanu no myamba butironge shole miwambi okati jao tija areze commentaire ngabla pission kamzo kairondo wa ni swift ni daze wa ni swift ngamnyezi Mungu ngojuka mnabiachi na yahaju wakana fahari usomo ngojuka zinubi kuja samba no faba nutina ube omwandu zanyu wallahi no faba nutina ube omwandu zanyu ngamjo wa Mwenyezi Mungu dojuka ndani hukumu na wele arambia ukana walitakun minkum na wake wandu warumanyi yinyi iyo mafundo wakomore kwa zamba ummatun wanadamu yad'una ila alkhair wa parwandu wa khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa amrisha dogo njema wa yanhauna 'anil munkar wa harazebi yodi yo nifanyao banu ifo wake wandu wa wanenabi wa haraze zambi sijiriyo wa amrisha njema abo sonti pia ridaze litijo lapiziwa litijo kazwa rabo litijo fungwa litijo uenda komori kama zori daze sonti pia wananyasi wa ula wao desire harengo hafungwa owa wafaina owa madagazo owa muti owa hiba telecom owa hiba hidrokarbir owa hiba laduani owa hiba mamwe owa hiba Ethiopia ngwazunguli yao owa wandu wao pia ngwazunguli yao desire harengo yafungwa kabati fundi ya barumo mweza maulida yamba rahma na mtofanya barehma ya wanadamu wanu kabata tambia ya subuti wambo tijao zabari sheleka wanja se komori atijo ziblo nantede komori ntwa upano da komori nantede komori ntwa upano da komori izo na bauzi nubanu mimi ntwa za yo kama ni da zenjo da komori mi kama tonede mbeboni wallah yo ndio na tonede mimi kama tonede mbeboni shini jihadi nisho nifanya ho amtotonga monondro bamsomondro enamna ni lapizi wao yabo
wewe mwizi, wewe mfiraji, wewe mlevi, wewe umita, wewe ule, wewe uhibi, wewe uko pia kamziona ndo za komateri hizo pia ngono mimi kana telefoni ya bibi abeze komateri la hunu habari za komori pia mi uona hizo na bao zo bana kamjoka kamlapizi wando ngezitambisha we familia hangu ngezitambisha wando shahangu ngezitambisha wa karibu nami waona we namna lapizi wao shano ifabanu aminele kaburila hangu amjoka uzisiwa yewa wala ukaudaza unaona nyungwa ulo wao udaza uje jibi wangenga ulo wao mria hudaili ya kudaji achijojibi wa mgwa ibenza ngeweza bari walo ya ulo wao watuka mdaili uje jibi wangenga izo pia izo nizo tuka uzisiwa nge mimi tizabara nzo wanda na disabana tizisomo hatembi mahura dabo ka izo na bao banu zindoko na zisoma ranzi kinje nizambe yabo ntina ka utosha nkazi wa jao nimba mnitoka yonsi yoti pia ngani hununga mwana wa namna ndo rumilwa masahiri bana wandu wapuliwa mazetwani na mapamduki na izo zonti pia mdaza nganyamari yenete no karna ujua ukante namna yiro soka sawe namna hiyo watukufu ifo bake wandu wa hara zembi mwambie fahari adaze bakula pizwa babe fahari bangu topulwa shawari banu fahari jawo ha ebanu ngamjwa mana ni la pizwa dabana ba usoni wanona bi mimi demlevi mkomori wa michi mimi de bwiti mkomori wa michi mimi de mrahitwa mkomori wa michi mimi de lepede komori wa michi mimi de ledaba komori wa michi mimi de mchamfu komori wa michi c'est bon mais bas ni mabakinyo tipi yani wana halali kamjaparo hiba kamjaparo dhulumu kamjaparo fanya rugo mimi nofanya hizo wa michi ngamjwa bana nikazo hizo dabo ni wanao nabi kamchora kaka mzoni pula shaitu Allah ngabo wandu ambaye wajuni wakabo mdana bia 5 million ngabo jeshi ambia mana mama nzani wangu mitandra wallah abe mahamo la rom paris abe sia jomu wantu do joni kwa ndini azali habari hambia mruhu na telefoni ya mruhu amba washide na mniulidi ndini wala bana ngama bao bainge furazi ntima na rongwa na ibaja nati wono na mnafiki tuo datwali yena ubango toro wa sharabushi amrogo sharabushi iswa ewe urongo ujua urongo ngone sharabushi ndongo basi chakutuona wa ulao kutuona o waviolewa kutuona watola muhazini kutuona o wafungwa bure kutuona zemaliza detourner wao hizo kutaziona shawono emna eluhabi fahari ya irongo wao hiyo ndio wao na basi yao kama nao wanadamu namna wali fa innal munafiqina yumdu sura mwa direct fi darki al-asfal min an-nar Mwenyezi Mungu hari oblige ka ifoba ke wandu wa wanenambi wa harazenjema ekatilizwa bomlaaniwa mimi tuanza laaniwa au kamri laaniwa womri amba toka hule لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه واو دوكاونا بين إثيوبيا واتويا كوبارا زامبي يا أم تشنجم. Oui bonjour, je travaille ici et je dois laisser ma voiture tout après-midi ici. Ça vous dérange pas qu'on change juste de place? مش مشكلة. Merci. Abonge watukufu watike mru ujoshangaya ikahaone haki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ifo bake bainge mru mzima ya jisakrifie loriti jolani wa sonti pia abo ujoka jisakrifie uo wotile mndu atuparo birashioni wotile mndu mnafiki wotile mndu mhara shanganza ujoka ujisakrifie ike uo mndu waikayao uamini ya ukana Mwenyezi Mungu atuambia mtume wala qad na'lam annahu la yahzunuka alladhina yaqulun bicho ukana ngola piziwa ngotambia ndio bia parola piziwa ya jibi kama si mndu ngola piziwa jibi na minga mjoke kati da zanja jola piziwa tena ngetanga razali ezembo zin la piziwa hizo ne maburu nkuu kama sa jola piziwa tena yabo ni dasi laila waimnita miulinti mvumbu sabu hizo ndabo ngemwisha ukanga basoma uhitima yao wallahi mtoto mabubu faida wambia wazi wallah ngema ba eni mria kometa habu yini yarigeta habu ya wantu yomeki kaba soma ujanga la hitima ban teletiro ndo wema fundi walo duniani eketende tijatamaga msuko basoma uhitima abo mjomba ubofa enda wambie banga ryo wiliva wallahi nyoti pia mtoto mambie namna au mumbuli abo mchomona
ndio chikana edaiya antini wa pariho atondo wakati mjo chamwambia kana fahari jao kaire engeti vumbwa la ila halibe dhahabu ya wandu raneke ende haulo wa hafwa ware mwadu wa hafura ero wana rere mrum izo da bomtozi jua shaizo ketuna bahabari wallahi kello bano mjibiza ni nyinyi tijo chuwanro na bebazana kwa bukonga mjojibi wanami enyi mojibi wanami nyi wachi ngama to Mwenyezi Mungu yakera tina mi bawode ya numba ekatifu wondo ntoko mrejei malaika ya hewo ndewani yatibu awonde wani lende sem chatira nyinyi sinaka utumwa duza nyo ekatifu yonga mjotiko dayori ngamina mna mwana mtipe mwana uongo eka Mungu tuamba mbaba una jiwa mala kadha na jiwa Faransa au ya jiwa chao bawode utukaudo ni bahitim ujodo utukaudo ni badu mwana hangu eze jitene jifanya wewe mwana hangu yatile shaharamu ngode utukambia mala tukanza ni jiwa misiro ndo tukobe na mtoni be hajao maitike chao mimi mtwanza mndanje dene ni asibabu ndami namfikiria ukana malaba yao ni matri ya ngwa hulao ni azali ya wanike mapesa ikekata toni kama mapesa mimi ngetsaba unangaliza zongo zangu ya ti ono mapesa ti ono posto wallah ti propose wa posto na mitamba no sava tina uji goro hangu tina kwa tranquille hokani keda mina wandu wa ruhitswa wahibia wandu wa dhulumio wandu ngabo fond spécial ya husu anka ya catastrophe naturelle tremblement na izo zontipi ema pesa ngaenda ho azalio jiba ke basida emisada yende yarigende za kabata tafundia bosubita mbatijao efunde mzima wabotijao haina bro abala ola yola pizza ewa wo na fare kangu la pizza chao kuono o waulo wa hafa wo kuono wafungwa bure wo kuono ezetabu zilono wa komori wo kuono izo pia kama mtuzi wana shanga mwana fahari yakana ala pizza basi mimi zone la pizza wale ma contacto hangu watu wona ngewa ulo wao hifa pia mziju wao ngezenza ya mlo nizo ngao mapesa ngeze amfio azali ya pasha yao shina drati zo kama mtuzi wana hao izabari mto komate izabari mto changer madina hanyu bo kenga nyohara ngam ndia wao azalira hana Mwenyezi Mungu bana mto changer madina hindi namshaje madina hanyu mkritike mwa binti na mnamda ko romance bahika ilimu lapize eka Mwenyezi Mungu gera dinizo ya mbao abo basi Mwenyezi Mungu hamba rume Qur'ani iyo de mana nabanyi na bahatimbi boko izo nabao zinupia ngamina isnadi wa qulu amalu na mwabimrende fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ekalelo amba urongo ya boda bolona maarifa da bolona diploma ngiyabo wewe ngondo wambe izo emalaba wamba one matri no wanafiki shakutwambe za kweli waonese namna ntia bidirum ngawe instruit ngawe intellectuel ngawe na niveau ngawe docteur ngele de namna kurumati atide namna hii ngemana utuambia kana namregeze banga mfanyo na hindi yodi yosisi yodi sharamfilisha sisi utwamba mstaarabu utwamba ngena permis gari ngena balele gari ya jomba somo ngena some saizo ya somo ukasoma kabala kweli wandu walangwa rumao ila demna mnakurumati yodi sio wandu watonza waelewa watukufu zeni sio mtonza muelewa abonge Mwenyezi Mungu jorinikeza khairi kama kwa benze jali nuranzizo khairi ngojo mnikaya rere nuranzizo shari ngeshijo humrejei zambana ile jimbo yara shari na shimsibu wae abonge abo haina mdu na bezo yatoka hansa shanga sina compte à rendre niomba Mwenyezi Mungu ntikaze mdu ndabo bana arumeze ngo nikwamba bana wallah awatoni kazanrabo ngamjoka ngabo wakati njo uonana nao bauduzo kiyama aina mdu joja wanafanya direct anikaza ndabo ani la pizza ndabo zabure ngamjonana naye miuja banu miuvumbu azali ngujoka ngurando naye miuvumbu wa belu ngujoka ngurando naye shawami yangu aenda miuvumbu wa sufai jihadi aina mdu yabo wandu liko wavumbu abanu wao wandu wajipenu wa warando naye ekemdo ndali bana la pizza mdu ali bana nkadiye mdu ali bana kaza ndabo abo mimi ngamjoka ngarjonana naye eka tujua ngamjokana ngabo wakati njo uonana naye aho mdu na swali yafunge tsumu sijojiwa nganga mswali ono funga tsumu beze fadila izo milo jozirenga ekantira mnikaza ndabo bure mnilapiza bure mnikalia bure yabo mimi ngami tranquille wallah arume bwana inu ngami tranquille 100% yako Mwenyezi Mungu juo yaalamu ma fi sadri Mwenyezi Mungu juo siloni yani hangu yode fasiri ya aya Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض
man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim la ta'khudhu sinatun wala nawm. Unutena arudi amba ukana lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa in tubdu ma fi anfusikum kambenu wazilo moroni yanyu au tukhfu au mzitataza yuhasibukum bihi Allah. Neze mgugu jozi tunda ngujozi trole gujua fayaghfir liman yasha ujofir liyawa yajukahant wa yu'adhibu man yasha yu'adhibuha wa yajukahant. Allah ala kulli shay'in qadir. Amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana mimi ngam amini hizo bokodo za siha. Kullun amana billahi wa malaikatihi, amini Mwenyezi Mungu na malaika ya wa kutubihi neshi ekeba jashiyo shambanga mjo hukumlo raizo ramba au raizo nirenda au raizo natoni yandeleza benu hareza tata abo shifa di problem wa malaikati waktubi la nufarriqu baina ahadin qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. La yukallifu Allahu nafsan tinauranti zembasi nezibwere ne mabanganyile ne mabanje nezikada na hizo nasomenije njeni wana wandu kwafanya umsajaja na uhibia wandu na udhulumu wandu na bentu subutina rongowa banga wajuka ubuha mna mwana wazina na mna shetwani na mna kafiri na mna mshenzi na mna purunku ya cheba la dian lapiza boba se mna purunku wala ngutongezo ni daze haunede na himilie mafuja rindware meyakoti shele mna purunku wala tijon lapis. Je m'en fous. Qui connaît ce qu'il veut ignore ce qu'il perd. Ngamu ignore ukanga mjua izoni hundao bandu wana subutina ba usoma dwali munabaga mdedo nayi. Kama tuson ti perdo amba al-imam fakhamat ar-rais az-za'im al-aqid izoni zo mantori kenso perdo amba mnafiki yo Mwenyezi Mungu sojona kana ida bango do anje mndoni bo fakhari umoni we mnafiki wa shonga bahujwa kaza linu crimineli linu bwizi linu fujari we mndu shiriki we mndu twali munode ukaudo msifi yakana fakhamat ar-rais al-aqid al-imam al-ghazali Mwenyezi Mungu sojona linjindu jinafiki oi fahari oi au totona fujari katili dhalimu jenza rohombi na niambi bwizi ondo akensudo lisufa namna hiyo twanzane de mroni Allah ainga mazone de mroni sijorengeri yaliyo nende na imidie mafujari wao risampanyenti yorangamizo wandu rifunge wandu kama nzo mnariali ndo tena kama nzo mnariali tijoanzani do pasha gari jema tijoanzani wakati ndo pashia shan amitayari ni pashie bainge kulimba ukalesi non tede timidia wanadamu wa njojane de nanje mroni ngezila mali wazimu zendida okay izo ndizo nakanzana beban haina mnduna bezi yatoka hanza shanga mju yani umba Mwenyezi Mungu kanjomrejei ile suala muhimu ratende rasome sualo ho universite ala kulli insanin haina mwanadamu an yasala nafsahu ngebidia juzis limadha khuliqna izabari raumba ومن خلقنا ايارم باندو ومن اليه مصيرنا اولو بيدي joka humrejei kaina mwanadamu haisahara mwemba biyo ya wakati hiyo owanzo yafanya unafiki ngutofanya owanzo yafanya unafiki ngutofanya bakongu tuokana ewe ndo bya niumba emwenye ndo Mwenyezi Mungu inna nahnu narithu al-ardha wa man 'alayha ebo Mwenyezi Mungu yahumba ezabari yahumba likay na'budahu wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun aliumbu jeri muabudu toyeb top ekau muabudu ekakuja muabudu engojo kaurejeida ubeke usahufu embaza zingo zinu ngezijonda zavuri zo rumwele kafu lwani maungune le kafu kwa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra amjada navuri zo rumwele kafu eroi hata yawma yunfaq fi as-sur tatuna afwaja wa futihat as-samaa fa kanat abwaba wakati yo ila roho irejezo rumwezi ngo iheziwa bede uzisiyo euka uharazambi euka urenda nayi euka udhulumu euka uhiba euka ulariba yaone masuala tukanda rauzisi wa pre abaina mdoka tiongo jibu mimi tika urenda nayi tika urema koti asibabu ndo bide ya nabii ewa do hambia wao la ta'ata al makhluq fi ma'siyati al khaliq mdoka do tui mwanadamu no yarinde yarumba nayi enyo da ibiyo sonti pia rumba jarabu do Mwenyezi Mungu sonti pia imagine rwana damu rumba jarabu do Mwenyezi Mungu basi وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منكم من رزق
Neze Mungu katutsa hari mnike mbahindu wala urida ngotuanza basi iri mushili au tila pizza chau wanu ngamjua mana mdala pizza wanu mara hitu wanu mafujari wanu makriminali banu aina mwanadamu uliona roho yaoneza hunda bapale zila itukaubidia siparu josa za hombele wandu wanudu wambi watijoreje za hamada zila shanga wandu wasaidi yao abandu wasaidi yao abo sonti pyanga jofa ba engedu ni ayinu ngabo wandu kokwana ufa ba mtume da tukaba kilaw kanat ad-dunya tadumu li ahliha la kana rasulullah hayyan wa baqiya mtume atotukaba ki yabo kada tupalo jofa am jofa wanzu lapis na lapis wanzu niwe na niwe wanzu nikazira bona nikazira rabo ngabo wandu wengi wa serikali ngabo wandu wengi wabasaidi yao mimi notovumbua azali belu kwa ngamjokana wanu aina dalisi hao nguko yao wanu wako yao azali belu super jihadi no wandu wao wazitinzao shatimba biza wamezi wako waparao mdada ni kwambala mwenye santroma wao misido wafubu yabo mrujo kaida idea renso wao wahibao wafanya hizo pia je mbingu ni lapize wangu nifanye chao je m'en fous aina mduna bezo tukanza ya abonge na mswali ndo mfungeze tsumu ba ngambo Mwenyezi Mungu aina mndu alikazandabo ngamjorengeze fadhila hizo izo rambilo ngabo mziamba ukana eka uvumbulwa ndo mndu shukuria uvumbulwa nayi mndu shukuria uvumbulwa nayi ngo shukuria abako eka ukazandabo ngo tukanda rengeze fadhila za aba ufanyila mbahasi au fanyilazi moko au dhulum yabo wakati hiyo Mwenyezi Mungu amba ukana yauma la yanfa malun wala banun imnaria ya uhibia izendabo ya ukaza na izopia illa man ata Allah biqalbin salim dero ho basi kautani kana imani chashi ni daze msijonda mrani la pizani wone wandu ulo wafu ni daze ni wone wandu hibi wani daze ni wone wandu wafungwa bure ni daze ekamtona de muflis jazakallahu khairan ya ukhti Amina amjo balese mali jopia zendeza rengwani wandu mwakusoka wakazandra bobure burwa iyo detabu ile aboke haina mndu kutoka mas'ul Mwenyezi Mungu juo mimi ngamjuo wallah ya ukana ngamano nabi basi ngamano nabi basi engentu na nabi basi ngamanzo posto basi abonda to parjode ya wanu waliyo au tijonda nangariye ayuanu wanzo waje au nangariye wali engemi wangu mina objective yambaezi sheleke Mamadou Hadjam tumvumbu sheleke sanama sheleke tumvumbu wana mtuvumbu wala bala ngwa tukanza wandrenge cha mtuvumbu wala walenezi bala manzo wandrenge amfikiri mamide zembweza zamaji zaje ntwabilizara ubabantu zabalise byeseda za wangari ya wakanza ndikwa mitsedi Muhammad mitside mna mtufumu nona nyishedzino namba wanu mimi ifahari ankamtsira bomdu mdogo zote wanu roda sina wali wanaoba na ranti mitso aba usota banyu andro wenza shonga banyu ngejuzi mitso mabi anu mkaba kamtafanya ndoko izo ndabi banu wane bwana nyachisibitia aba usose mama tuneze achi afineze sana hamadi neze fahami neze wapia yawambi ukana udani anu mkaba banyu kamtsira ngomana na mtoso antom kabati mdu banu wane bwana nyachisibitia aba usose yawambi nino tuambi ukana banu ko mtijua zo kabanu nyima jori we mawanyu meni toka ucha ashe banu banu mkotere mtija fikiri kana banu mparisa mafwenje kamtuka yarora ukabele lo mujibaraka ngotuka uredi adai kada ena sema maduna wanu otipia no eke ntike ja evolue nyide mwaka yapo evolue nyide mwaka yapo irora nyide mwaka yapo izo ke bidio ndo zichu engorechei kimruhit ngabo mnyumeni tsoide abidian izo yode namna wandu watu kanza warengezenti izo Mwenyezi Mungu ju amge abazabaki ngamtokana mu mtina ukana mu sheba binaishi dunia nino kama tuje jambe tifanya unafiki ngamjotunda haina mtu mwana bwana yule ni tunte
mimi mtwanza ni swali au nifunge tumu au nabe adhkari mraji ende arengeze fadhila hizo yode maana mtokaza mrunda bobana mitwa nisa na amfwan mitwa nisa na ambe hizo ni aminio mitwa nisa na ambe hizo ni mimi fahari ni aminio watukufu abonge abo Mwenyezi Mungu ajonikeza khair kama wabenze Mwenyezi Mungu ajalie ke hizo lizambao sini rila pizi wao